17 mstari wa 9 kufika hadi 11. Mathayo 17 mstari wa 9 hadi 11. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu ubwira ibyo mweretswe, kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati, Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza, agarure byose abitunganye. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje, ntibamumenya, ahubwo bamugize uko bashaka. N'umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwira ibya Yohana Umubatiza. Namone kandi turigira buri wese tena tutasikira yote waza wapi ijambo ry'Imana ajira neno la Mungu batwira Imana pia Mungu eti Imana umukure Mungu uniandae na nitakase kugira ngo mbashe kumva ibyo uvugana nawe, kusudi niweze kusikia yale utanena nami. kuko Imana ivugana natwe Anazungumza nasi kupitia maneno yake. mbwira Imana uti, Ndiye Mungu sema nanjye we ubutaka bwiza, na mimi niko udongo zuri. kuko Umwami Yesu avuga ati, Bwana Yesu anasema hivi, ubwami bw'Imana bugereranywa n'iki? ufalme wa Mungu unalingana nini? N'umubi wasohoye imbuto Kama mlimaji aliyetoa mbegu, zimwe zigwa ku kara, moja inaanguka ndani ya udongo, izindi zigwa mu mahwa, ingine inaanguka ndani ya miiba, zimwe zigwa mu butaka ingine bwiza, inaanguka ndani ya udongo mzuri, imwe yera 100, moja inakomaa 100, indi cyo ingine kama hivyo hivyo. nawe ubwira Imana uti, Na wewe waambie Mungu eti, ndifuza yuko ijambo ryawe tamani neno lako litava mu mahwa, lisianguke ndani ya miiba, ngiye kugwa ku kara, lisianguke ku udongo ule ukauka, ahubwo rimwe ku butaka lianguke ku udongo bwiza, ule wa uzuri. kuko ijambo ry'Imana ni imbuto. Kwa neno la Mungu ndiyo mbegu. Twese turasengera hamwe, Sote tutaombea pamoja Imana dusaba basenga na ndugu tusali ataongoza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Wera wizeye Imana yacu, Mana mutanga bugingo Yesu Kristo, wongeye gushimira yuko uri mwiza. Bihumeka byose bitwe duti izina ryawe ntabwo icyubahiro. Amavi yose apfukamwe mu izina ryawe. Bihumeka byose mwami biguhimbaze kuko uri Imana igira neza. Abamarayika bahora imbere bavuga ati uwera uwera, natwe tuvuga tuti uri uwera mwami. Wowe waremye ijuru n'isi n'ibirimo,
twongeye kutugushimira Yesu wabanye natwe uraturinda uturinda natwatanze uturinda natwakoze n'ubu nimbaza tugiriye izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami duhagaze imbere bwawe ijambo ryawe rirasomwe inyuguti ricira umwuka wawe agatanga ubugingo wamana we emera bumvise amagambo ntibayumve nk'inyuguti ntibayumve nk'imvaho ahubwo ukaba urandikisha amagambo aze adusobanurire kuri Yesu Kristo kuva nabaho n'abanyabwenge n'abahanga babaho nta muhanga urandika igitabo gihwanye n'ijambo ryawe mwami nta muhanga urandika igitabo gihwanye n'Bibiliya yera Bibiliya itubwira ibyahise ikatubwira ibiriho ikatubwira ibiri kuba ikatubwira ibigenda kuba nta Bibiliya ihwanye n'iyi nta jambo rihwanye n'ijambo ryawe mwami amagambo y'abantu atera urupfu ariko ijambo ryawe mwami ritera ubugingo buhoraho amera amagambo yawe mwami adusubize mu intege mu bugingo mugaragu wateguye gukoresha uyu munsi kongera gusabira imbaraga n'amavuta n'umusigira kuvuga abakozi igicaniro ubasigire kumva twese duce mu kirere kimwe mwami atuye kumva amagambo yawe mwene wigaragaze mwene wikibare ku murimo wawe yambaye byose mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen. Sasa tunamshukuru Bwana Mungu kwa kuona tuendelee mbele ya maso yake. Ona na tukubalia kuonana tena ndani ya uso wake. Jina lake lipewe sifa. Turabasuhuje mwese. Twishimiye kubonana nawe. Tunafurahia kuona tena. Kuguterana nawe. Nakusanyika nanyi. Nokongera kwishimira na kufurahia tena kubona twarageze wana tulifika huku tugasanga muhagaze tunakutana mnasimama muterana mnakusanyika musenga mnaomba kandi kujya nanjye nibyo mvuze nami vile ndio napenda nanjye nkunda gusenga na mimi napenda kuabudu nshimira Imana rero kubona nashukuru Mungu kuona tena abo nareze twabanigiriye wale nilikuwa na fahamu tuka tunaishi pamoja huko nageze hano nifika mahali hapa sana bahagaze mu kina ndani wanasimama ndani ya mambo ya Mungu ndani ya icyubahiro Mungu apewe sifa nishimiye kubona Nyasi nashukuru kuona ndugu Nyasi yes ndugu Nyasi akachimba baba yake na chimbi nishimiye kumubona nashukuru kwa kumuona tena yeye ni girlfriend yule ni mkubwa yangu niziye mfite imyaka 23 niliamini kuwa na miaka 23 yari mukuru yeye alikuwa mkubwa usije ko yashatse nyuma yeye alitafuta ariko yari lakini alikuwa mkubwa zaidi yangu ni mkubwa yangu yafanye wabi mugina alikuwa anatoka kwao kule Bugina mbona agenda kukuza ile mnaona anatembea afata na kijaribu anakamata ndani ya magoti na mgongoni ariko niha anaomboleza ariko yafanye wabi mugina lakini alikuwa anatoka kule kwao Bugina birambiso na kwenda bila na tulikuwa tuishi yari izuma y'abakozi alikuwa kabisa mjumbe wa basumbaga ubutumwa yeye alikuwa anatuma ujumbe na telefone zahaba kwa simu huko zari nzambiko mu ilikuwa bahari ni nyaraka ndani ya niwe warabaga yalikuwa miguu yao imisozi muri za rukara ile milima ya huko Rukara makomarehe na Makomarehe yayifiringaga nk'amazi alikuwa anatembea kama maji ni papa nshimiye ni baba yake na chimbi none aracyakanyakanya gari na jaribu akaza mu materaniro nakuja ndani ya mkutano bishimiye Imana nishimiye kubona Karekezi nashukuru sana kwa ndugu Karekezi kuko murishimye akamike ukure ingawa nakuja miaka kidogo ndani ya ariko yizeye imbere yanjye lakini yeye aliamini mbele yangu nizeye mfite iyo myaka nababwiye niliamini kwa ile miaka nibambia nawe ari kuri primere yarize na walikuwa mashule ya kwanza ilikuwa ariko cha amashuri matoya ari umufurere kwa masomo kidogo kwa mdogo bari mu kirere cyo hejuru cy'umwuka kwa cyane kabisa anga ya hali ya juu sana none bisaziye mutu nari sasa nisaidia ndani na Mukandori nize iyo myaka mubabwiye niyo nari mfite Mukandori na damu na wewe miaka ilikuwa nayo yalikuwa kama 13 au 14 alikuwa ndani ya shule ya Jumapili none arashaje naye anazeeka arujukuje anakuwa na wajukuu asaziye mu by'Imana anazeeka ndani ya naye ni dadangu mkubwa
miaka ndani ya ujumbe yose yarabintanze yote nitambaye hamwe cyubahiro nshimiye kubona budia bora tungudia kubona nagenda nkabona budia walifika hapa na angalia budia ariko heruka kera kwa kabisa na mwana kwa zamani lakini kuzaliwa ni moja ni kazi ni huko kazi hilo nabo ni grafu na ni mkubwa yangu nishimiye kubona agitera nashukuru kuona kigana kusanyika imani bahabwa icyubahiro Mungu apewe sifa mu izina rya Yesu Kristo ndani ya Yesu Kristo tuzamungabo kuko ari bose sema wale juu wao na juu kubona abasaze mu Imana lakini kuona wanazakia ndani ya vitu vya Mungu ariko kuramana umugisha kuishi naye ni baraka kuramana umugisha dumu ni baraka Biblia ikatubwira inatuambia eti ngo Abrahamu sasa Ibrahimu wapfashaje anakufa na zeeka bageze mu zamu anafika ndani ya ukubwa wafata bayi birori anakufa bila kuangalia birori macho yake kuangalia vibaya vibaya basorera bayi mwe macho yake ilikuwa nyeupe afata bayi birori anakufa bila kuangalia vibaya vibaya macho yake ilikuwa nyeupe wapfashaje ageze mu zamu anafarika na zeeka anafika ndani ya uzee uko satani umumondo anakufa kwa pagani yapfuye yizera anafariki anaamini Mungu nuko namwe mwese nabo tutavuze nani atukusema icyifuzo tamani uko mwarama kuwa mukarabira mnatumu mu by'Imana mnatumu ndani ya mambo ya Mungu mukarabira mu by'Imana mnatumu ndani ya mambo ya Mungu nuko Mose sasa pale Mose Uwiteka mtumishi wa Mungu wapfashaje anafarika na zeeka miaka anafika miaka 140 kama sijidanganye afashaje ageze mu zamu anafarika na zeeka anafika kabisa ndani ya ariko Mungu Mose alikuwa mpagani akorana n'Imana anatumika na Mungu ndikwibuka tate Agnes nakumbuka kati ya Yesu mama kulikuwa na wengi mu masifa mama yake na mama Sifa yashaje afite imyaka myinshi alizeeka akiwa na miaka mingi umusatsi urabaye nka myenda yambaye nywele unaona kama ile nguo amenyana pale imisatsi irabaye nywele yake inakuwa nyeupe kama vile nguo ya amenyana pale namuherekeje yuko ilimsindikiza huko Goma yapfuye ashaje alifariki akizeeka abaye ibirori bila kuangalia na macho haya macho yake ilikuwa nyeupe kabisa imvi za ahagaze sasa nywele zake zilikuwa hivi anasema yicara mukorana hano alikuwa anaekana na hano mu majyepfo kwaya hapa kama hapa mwakila ashobora gusarurwa akiwa laga dunia tumaze kumusezera kisha mlaki umwanya yicaragaho mukorana nafasi pale akaa ndani ya kwaya basarura ikasika kanisa kasika huko Goma uwo mwanya barawurwanya ile nafasi waligombania umwanya yarari ile nafasi waligombania mbese kuki bawurwanya kwa nini waligombania kwari kugira ngo umugisha yari afite walimtaka kwa nani nabo kubashyiraho kwao uko ashaje kama vile afariki na zeeka ageze mu zabukuru anafika ndani ya uzee ubwo nibo bazaga mu materaniro mbere yalikuwa nakuza kusanyika mara ya kwanza masifa nawe uzasaze mu buzima na wewe usiingie ndani ya mambo ya Mungu simama wawe na si mama yako nilikuwa pale inshuti yanjye alikuwa rafiki yangu aramuherekeje nimusindikiza imvura ituruka Rubavu unatoka Rubavu Gisenyi inanyesha inatoka ndani ya maji aho twashinguraga kama tunazika kazi hagarara inakwenda simama kama kama inakwenda simama kama kama Marika tulikuwa tunazika zamureba twari kumwe n'umugabo na watu pamoja na bwana yake cyo ndi kuvuga kile ninachosema kwa na nyinyi abifuriza na watarajia kurama kuishi au kudumu mukaramira n'ubutumwa ndani ya ujumbe Imana iracyubahira Mungu apewe sifa. naho ubundi twasomye amagambo y'Imana Tulisoma maneno ndani neno la Mungu. mbese bavuze ngo abo bagiye basaza bakaramira mu by'Imana ngo baciye muri kaburimbo Na basa wale walidumu wanazika ndani ya mambo ya Mungu walipita kabla kuzo. Wanapita Mungu haya vizuri tu wanapita ndani ya Mungu. baciye mu nzira nyinshi Walipita njia nyingi z'imishuri za miba n'imibambandoni na ile miba ya kabambi na ile mishimu n'iminyerere na ile kuteresi n'iminyerere nyinshi na ile mikuku ya miko ibikomere byinshi na chini nyingi ariko byarangira lakini baadaye Imana ikamwimura Mungu anamaanisha nawe icyo bifuza nani na watarajia hilo
kishwari. ndani ya bonde Charimo amagufa. kwa ndani miba mifupa Anyanyagiye. ilikuwa kabisa Uwiteka baramufasha. baramwambia mwambeti Ese amagufa ashobora kubaho. hii mifupa inaweza kuishi tena. Nawe aramubwira ati Na anamwambia eti nawe Uwiteka mfalme Bwana yowe wewe unajua. nawe aramubwira ati Na anamwambia eti yahanurire vitabilie ndashyiraho imitsi itatiako kabisa ongera msipa shyiraho inyama itiako nyama ongera borose uruhu nifunike mgozi kandi uhanure tena utabiri umwuka uyaze roho ikuje ndani. nuko Ezekiyeli Ezekieli akora nk'uko ijambo ryamutegetse anafanya kama neno la akimara maamuru, gukora nk'uko ijambo ryamutegetse kisha fanya vile neno la maamuru. imitsi iraza Misiku inakuja, inyama ziraza nyama zinakuja, uraza roho zinakuja, nuko arahanura anatabiri umuriro uri guturuka mu ijuru kabisa chini kutoka ndani ya mbingu, umwuka ngo ubinjiramo roho inawaingia ndani, ngo nuko ngo bahagarara ku maguru abiri wanasimama kwa miguu mbili, birema mw'intero wanazilema vikundi kundi. niko ijambo ry'Imana ryatubwiye Vile neno la Mungu anatuambia, igitabo Bibiliya y'Igiswahili iri kuvuga Biblia ya Kiswahili inatuambia eti ngo bakajiunda wibilemamu majeshi mengi ingabo nyinshi, naho mu Gifaransa ho ngo lakini French inasema une hivi grande armée nombreuse bali ingabo nyinshi zikomeye. Zaruba General Zichoni Nasikia jina tena najua hapo nyinshi vizuri, grande armée nombreuse bali ingabo kabisa nyinshi kandi zikomeye. ingabo nyinshi ntabwo ni mu b'ingabo nyinshi Nani mkuu majeshi nyingi? muri izo ngabo ntabwo mu b'ingabo Nani ile majeshi na mkuu majeshi? niko twabwiye Imana tuti Vile tulimwambia Mungu, Imana wongere unyambike Mungu ongeze intwaro kutufike zose z'umwuka silaha zote za kiroho. Pawulo ati Paulo abwira Abaefeso ati anaambia Waefeso ibisigaye inayobaki bambara intwaro zose mvae silaha zote z'umwuka za roho kugira ngo mushobore guhangana kusudi muweze kupambana n'imyuka mibi na roho mchafu imbaraga z'isi na nguvu za ulimwengu imbaraga z'umubi na nguvu za mwovu z'ahantu ho mu kirere za fasi wa anga. iyi Bibiliya ya kera ikavuga Biblia zamani nasema eti ahantu ho mu kirere fasi anga ni ahantu ho mu ijuru ni mahali pa mbingu. mbese ngo imyuka mibi turwana nayo Roho mubaya tuliyo nayo inaishi ndani ya anga. twebwe turi ku isi Sisi tuko ulimwengu, twebwe turi mu mubiri tuko ndani ya mwili. naho umwanzi turwanya Ibilisi anatugombanisha, anaishi huko wo mu mbingu ijuru bagerayo na kule mbingu anafika ikirere arakibonye kabisa, anga na iwayawaya ndani, anakiwayawaya vizuri vizuri. biratubwira kugira ngo Imana Inastahili kusudi Mungu isabe tumuombe iguhe imbaraga apatie nguvu, iruta imbaraga z'umwanzi iko zaidi ya nguvu za adui. ntabwo uzasaba Imana ngo ubwire ngo Wataomba Mungu mwambie eti, uzasaba Imana ngo ibwire ngo wataomba Mungu mwambie eti, Mana Mungu ndinda abadayimoni nichunge na wabilisi na wapepo chao, ngo Mana Mungu undinde ngo bigerageze nichunge na uzabisenga shida. Utaliomba umukristo yasenga Imana ngo Kristo undinde anasema Mungu bigerageze eti nichunge kwa shida. ahubwo umukristo arasenga Kristo anaomba eti Mana ibigeragezo nibiza Mungu shida ushobora ikuja kubinesha uweze kumshinda. uzasenga kubwira Imana Utaomba ambia Mungu eti Mana undinde imyuka mibi Mungu nichunge na pepo imyuka mchafu. mibi ni ukuvuga ngo iyi kurinda izanaza Mungu achunge pepo mchafu na itakuja hano na izanaza hapa itafika, hose irahagera fasi zote inafika, usibye na hano no mu ijuru ila hapa na ndani ya mbingu ahubwo inafika. uzabwira Imana Itaambia Mungu, uzabwira Imana uti itaambia Mungu eti Mana umpe kunesha nipatie kushinda imyuka mibi roho mchafu. ntuzabwira Imana ngo undinde Usiambie umwanzi Mungu unichunge na adui. ahubwo uzabwira Imana Itaambia Mungu eti umwanzi nantera akija kunishambulia mbega sinashoboza kumunesha uniwezeshe kumshinda. ntuzabwira Imana ngo Utaambia Mungu eti Imana rero sasa undinde Mungu ibigeragezo unichunge na ibyo tatizo bisengesho by'abanyedini na madhehebu. Sasa Mungu na tena unichunge na pepo na adui. azanaza Atakuja tu, agutere atakushambulia, agutunguye atakuambia ghafla. uzabwira Imana ngo Ambie Mungu eti isengesho ry'Imana Imana ni ombi langu ni hili, Imana Mungu umwanzi ndikubona yanteye Mungu ananishambulia, nsoboza kumunesha adui anishambulia, niweze kumshinda, nsoboza kumutsinda niwezeshe kumshinda, kuko ibigeragezo kwa kuwa hivyo ndio vitatupakuwa intambara n'ibigeragezo vita nibyo bidukomeza na shida, ndio vinachotupea nguvu. iyo twatewe kenshi Tukishambuliwa mara nyingi, tutabaza Imana kenshi tunamweleza Mungu mara nyingi, twahita nayo ikadutabara tukimuita naye anatuambia kubyumva neza rero kutusaidia.
Ezekieli pale ndipo tulisoma chini unatuambia eti chini kwenye tulisoma tusome tumalize pale kwenye tulisoma tusome tumalizie Ezekieli 3:7 mwana w'umuntu ayo magufa n'ay'ab'inzu y'Isiraheli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu nuko rero hanura babwira uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanje nzabagarura mu gihugu cy'Isiraheli maze muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo mwa bwoko bwanje kandi nzabashyira mu mwuka wanjye mubone kubaho nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi bikomeje ni Uwiteka avuga amen. Uwiteka Ezekieli ati ari amagufa ile mifupa agereranya analinganishwa inzu y'Isiraheli yose na nyumba yote ya Israeli. Siko twababwiye Sivyo tuliwaambia ari amagufa ile mifupa kwa yeye kwa Ezekieli niliona Ezekieli aliangalia Biblia kutubiri iki ile akawaambia wanjana ndimo Mungu anipeleka alikuwa ndani ya roho bwana ameshika mkono anamwambia akiwa ndani ya roho yamujyanye mu kintu kireba alimbeba mwanga ingine ile mifupa unaangalia nayo inzu y'Isiraheli yose nyumba yote ya Israeli baciye ibyiringiro walikata tamaa sana wali kabisa ibyiringiro n'icyizere kuna matumaini na mwambie eti Uwiteka ni Bwana Mungu uzabakora mu bituro mimi nitawatoa ndani ya kaburi zao. bituro bigereranya Kaburi inalinganishwa nini? bigereranya Inalinganishwa kubakoreye Imana kuwa mbali na Mungu, bigereranya kubakoreye Imana inalinganishwa kuwa mbali na Mungu gutandukana na n'Imana kutengana na Mungu. babwira uti Waambie eti uzabakora mu bituro nitawatoa ndani ya kaburi, nongere mbagarure niongeze niwarudishe igihugu cyabo bwite nchi yao kabisa binafsi, bongere babeho waweze kuishi bahimbaza Imana washukuru Mungu. Imana twambaza Mungu tunayeabudu yitwa ubugingo inaitwa uhai. Imana twambaza Mungu tunayeabudu niyo bugingo buhoraho ni uzima wa milele. aho Imana iri Wakati kwenye Mungu yuko hari ubugingo buhoraho hakuwa uzima wa milele, mbese aho Imana iri bali kwenye Mungu yuko nta rupfu ruhaboneka hakuna kifo kinapatikana. aho Imana iri Kwenye Mungu yuko nta gutentagurika hakuna kabisa kukatika au kukosa no Mungu. kwiheba ahubwo hari ibyiringiro Kuna matumaini. aho Imana iri Kwenye Mungu yuko hari ubuzima kuna uhai, hari ubugingo kuna uhai, hari imbaraga kuna nguvu, hari ubunesha kuna ushindi. babwira uti Mwambie eti Uwiteka mimi ntuzabikora Bwana Mungu nitalifanya, uzabakora mu bituro nitawatoa ndani ya kaburi, bagarure mu gihugu niwarudishe cyabo ndani ya nchi zao binafsi. harahirwa Heri ishanga taifa, itorero kanisa, ubwoko kabila Imana igejejeho ijambo ryayo Mungu anafikisha kwa neno lake, ibinyujije mu kanwa k'umuhanuzi kufikisha ndani ya kinywa ya nabii. maze ubuzima bukagaruka Sasa uhai ukarudia, ibyiringiro bikagaruka tumaini linarudia. uko niko Vile ndivyo Imana yabaremye Mungu aliwaomba, ibaremesheje ijambo ryayo anaomba kwa neno lake mu kanwa ndani ya kinywa k'umuhanuzi ya nabii Ezekieli. genda ubahanurire Wende watabirie sasa, imitsi iragaruka mishipa itarudia n'inyama zigaruke na nyama zitarudia. biravuze ngo Biblia inasema eti kwizera kuragaruka kuamini kutarudia, ibyiringiro bigaruke tumaini irudie, ibyishimo bigaruke furaha irudie, umunezero ugaruke furaha ya wari imbumba ule mwenye kwa tasa abyare kabiri azaye mwana saba urabakiriye nenda ule mwenye kwa nakati tamaa, ibyiringiro bigaruke tumaini irudie, utasengaga ule kwa kuna aweze kwa utarimbaga ule kuna ashobora naimba kuririmba aweze kuimba utahimbaza ule Imana kwa Mungu ashobora guhimbaza aweze Imana abiteze
ya nini? ijambo ry'ubuhanuzi. Ya nini na unabii? Umuhanuzi yaraje, Nabii alikuja, asengaga amasengesho, alikuwa na abudu maombi, tegetswe n'abantu, tunaamriwa na watu. yaheheze Ya wapi sasa? yo mu madini. Ya ndani ya madhehebu. Ariko umuhanuzi aje, Lakini nabii alikuja, umwuka wera ngo, roho eti, umwuka w'Imana roho wa Mungu. ni wundi himbinyiro muri Ya twe. anaongoza ndani Mbese yetu. umwuka ni utwigisha ibyo Roho ndiye tuzi. anatufundisha vile tutaomba. Imana, umwuka ni utwigisha ibyo Roho tuzi. ndiye anatufundisha vile tutaomba. Kuko ijambo ry'ubuhanuzi Ajili ya neno la unabii, ibyiringiro bigaragara. tumaini linarudia. Nuko Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Imana yabagaruye sigakuye. Mungu alirudisha kuondosha wapi? Yakuye mu bituro. Kuondosha ndani ya kaburi. Ari amagufa gusa Alikuwa aramba. mifupa tu inakuwa pale. Nawe ukumva ucitse intege. Na unasikia unakata Nawe tamaa. ukumva utendebuye. Unasikia kabisa Ucika intege. una nguvu. Ijambo ry'ubuhanuzi Hata kama una neno la unabii. riri hagati yacu. Liko katikati yetu. Rikarema kwizera. Ndio naomba kuamini. Rikarema imbaraga z'Imana. Naomba nguvu za Mungu. Rikaturema no gukorera Na Imana. tuomba kutumikia Mungu. Uyu musere Huyu dada ukoze icyo gikorwa anafanya ile matendo. ni ijambo kimuriho. Ni neno lishika ndani yake. Agenda gushaka roti niba ntamubisha. Yeye Charlotte kama yeye Charlotte ni nani? Ni ijambo ry'Imana rimukoresha. Neno la Mungu linamtumisha nini? Ijambo ry'Imana Neno la Mungu igihe cyose kila mara rigera ku bantu linafika kwa watu badafite ibyiringiro. hawana matumaini, Ariko Imana kuko irema lakini juu Mungu anaomba ndani kuamini n'imbaraga nyinshi. na nguvu nyingi. Uko niko ijambo ryatugezeho Vile ndivyo neno twebwe litufikia abanyamahanga. sisi wa mataifa. Nta Mana twari dufite, Kuwa na Mungu, nta byiringiro twari dufite, kuwa na tumaini, twasengaga kuwa ibigirwamana. naomba miungu. Ariko igihe kigeze, Kila wakati kafika, igihe kigeze, wakati kawadia, Imana itwohereza umuhanuzi Mungu anatumia nabii atugezaho ijambo ry'igihe. anatufikisha kwa neno la wakati. Rya jambo ritugarurira Ile neno byose. liturudishia yote. Bidukuye heza Natutosha wapi? mu moko Ndani ya kabila, ndani ya madhehebu, no mu byaha. ndani ya dhambi. Bidukuyeyo Tutosha huko biratuzana natuleta muri twe. ndani yetu. Ubu harimo ibyiringiro Tuna matumaini yo kuzabona Imana. ya kuona Mungu, Dufite ibyiringiro tuna matumaini yo kuzamurwa. ya kunyakuliwa, Dufite ibyiringiro tuna matumaini yo kuzabonana n'Umwami ya Imana. kuona uso wa Bwana. Tubiheshejwe Tutavipewa ijambo na ry'ubuhanuzi. neno la unabii. Kadusome Acha tusome, katurangije. iko tunaenda, mtakumbuka tunamaliza. Some kitabu cha Matayo Some kitabu cha Mathayo, katurangije. mtakumbuka tunamaliza. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana aragereza ashigariranya yimukira inate. Matayo igice cya gatatu. Mathayo shairi ya 4, Mathayo shairi ya 4 Mungu wa cumi na kabiri. mstari wa 12. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana aragenda ashigariranya yimukira i Nazareti atura i Kaperinawumu n'umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Uyu ni Umwami Yesu Kristo. Huyu ni mfalme Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo akimara kuza Mfalme Yesu Kristo akisha kuja, yagendereye Abisirayeli, tembelea Waisraeli, ariko ntibamumenye, lakini hawakumtambua, ariko baramwanga, lakini walimkataa, bamutera umugongo, pia mgongoni, bamuteye umugongo. pia mgongoni. Nubwo aribo bari bazi Imana, Hawa ni wale walikuwa wanajua Mungu, nubwo bari bazi Imana ihoraho, walikuwa wanajua Mungu, bari bafite ubusanzwe bw'isezerano, walikuwa na sanduku ya agano, bafite amategeko y'Imana, walikuwa na amri ya Mungu, bazi ko Masiya azaza, wanajua kama Mesia atakuja, bamutegereje, wanamngojea, ariko aje lakini haikuja. baramuyoberwa, Wanakosa kumjua, baramubamba, wanamtundika
Afrika baramwica wanamuua. abo ni abayuda Wale ni Wayahudi. ariko umwami Yesu Lakini mfalme Yesu kuko Imana idakundirira kwa Mungu hakuna kapendeleo. itarobandura ku butoni Wachague kwa ulema. Imana ndirobandura ku Mungu butoni achague kwa ulema. Imana ntikundirira Mungu hakuna upendeleo. ahubwo iravuga iti Mungu anasema nubwo Abisirayeli kama banatoranije sisi wao ni chagua. abanyeshuri banatoranije Kwa ni taifa ni chagua. ariko birakwiriye yuko Inastahili ya kwamba umuntu wese naremye mtu yeyote niliumba ikiremwa cyanjye cyose kiumbe chote cha kigezaho ubutumwa bwiza fikishe habari kugira njema. ngo ntazitwa Imana Sisi Mungu ivangura ya kuchagua. Imana yacu Mungu wetu yirinze alijichunga bazayirega ikirego cy'ivangura ry'abantu wasimshtaki kabisa kuchagua kwa kabila. Nani hao viongozi Imana na yacu kuko ari Imana na Ulaya. kuko ari we Kwa muhanga Mungu ndiye msusha. usumba abandi Yeye bacamanza ni Mungu mkubwa zaidi we ya yarebye wengine. aravuga ati Anaangalia sema aba bantu hao watu b'abanyamahanga mataifa n'indimi agakiza nikiwa kanga kuwapatia wokovu bazashora ikirego wataenda kunishtaka bazazamura ikirego watakuandisha kandi shtaka kizatsinda na tena watanishinda. biragayitse rero kubona Imana yatsinda Inazalauriwa kuna Mungu na washindwa. Imana yirinze gutsindwa Mungu alichunga kushindwa n'abantu na watu baturuka za Bucori wanatoka huko Buchori za Bunagana na huko za Kabizo Kabizo abirabura wale kabisa weusi abazayirwa Abazayirwa abahunde Abahunde abahutu abatutsi Watusi wale watu kabisa waliweke mahakama wanishinda. Hapana, haiwezekani. Imana irareba bajya baheze mu moko Wanasema wanaishi wanashika kabila Watusi wajanja wanashitaki wanishinde kabisa. irabihirimbira izansiye Kabisa Imana iravuga iti nao ntabwo wanataka nakwereka gutsinda kubali kushindwa. Imana yarakoze Inatuambia hivi twari inshinga tulikuwa kama mbwa Abisiraheli Waisraeli babonaga umunyamahanga bagasuzumira kuri gusyo ngenzi inasema hivi yapfuye byimizi ile ilikufa ikashishwa kufisha n'ibizira byose lakini kabisa vinayo kadaiwa vyote babiherezaga abanyamahanga walipatia mataifa badufataga nk'imbwa watukamata kama mbwa ibyanditswe ile babiherezaga abanyamahanga walipatia mataifa. Mungu anasema hivi bari abantu basuzuguriza wale watu wanadharauliwa bakunda n'isuku acha ni watosha kudharauliwa watosha nanjye mbiyereke wao Imana yabo Mungu yao Imana yabo Mungu wao nabo bo mu bwoko bwawe taifa langu baba bahungu wakiwa n'abakobwa vijana bawe wabinti wao Imana ihabwa icyubahiro murabyizeye Imana ntiyagize neza ikangura mu moko no mu nzoga no mu dini yarakoze ihabwa icyubahiro kuko Imana idakumvirira urakirere wagura ku mutoni wo mu karere Imana ihabwa icyubahiro no hakurya y'inyanja ya Yorodani Ngamba ya bahari ya igaruriro y'abapagani Galilaya ya wale wasioamini ikikije ilikuwa ni nchi akarere hiyo kando ya Ulaya Israheli. na Waisraeli. Mbese ubutumwa bwaje mu Israheli Ujumbe ilikuwa ndani ya Israeli, bagira ngo barabwanga wenyewe wanaikataa. maze burambuka Sasa mnakuja kugira mu bapagani Afrika na kule abapagani baragishwe n'inzoga walikuwa wanakufa na umusaba pombe y'inzara na zikubishirwa usharati abana baravuga bati na ayi Imana we tubonye Imana natwe nasi tunaona Mungu, natwe tubonye Imana nasi rurema tunaona Mungu. twarasengaga amatama za nyabingi Naomba zile na jamii za biheko na dhamiri. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. baravuga bati Anasema hivi Imana zahinduka ubuye Mungu kabisa anatosha n'agasuzuguro k'Abisiraheli na kazarau kwa Israeli ibyapfuye by'imbuto akaba ari two babihereza anatupatia. Imana yaturindiriye umurimo Mungu amechoka kazarau. Amechoka kazarau na kazarau. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. kwiyima mu ayo mahirwe kwiyima mu ayo Kujilinda mahirwe kuko igiswahili cyakunaniye kujilinda ile heri. he sumuna wawe he na mahirwe Heri. niko yitwa Vile naitwa. Subiri sasa. hanyuma rero kwiyima ayo Baadaye mahirwe nikataza ile heri. kwiyima ayo mahirwe Kataza ile kwiyima heri. uwo mugisha
n'ako gaciro baraka na igihombo jamani gikomeye cyane. kabisa ni kiungo kikubwa. Amen. Amen. Turasoma Yesaya uratuta. Tutaomba Yesaya alikuwa naenda. Ni Yesaya igice cya 9. Yesaya ali ya 9 Mungu wangu kugeza kwa kabiri. mstari wa pili. Yesaya igice cya 9 na mambo. Yesaya 9 mstari wa pili hadi wa 7. Yesaya 9 kwanza hadi wa pili. Usikie maneno na hii 9 Ariko ntabwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Nabyumvise. Ntabwire lakini hakuwa hiki itakuwa kwa ule mbese umunyamubabaro ni uwuhe? ilikuwa uzuri ni nani? Bari twishwe n'agahinda Watu tunaona na uzuri n'umubabaro uzuri wo kutagira Imana. kutakuwa na Mungu. Ariko ntabwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Hakuna giza itakuwa kwa wale walikuwa na uzuri wakati wa zamani. Yateye igisuzuguriro igihugu cya Zabuloni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo. Abantu bagenderaga mu mwijima Watu ambao tembea ndani ya giza walipata nuru abari nyingi. batuye mu gihugu Walikuwa naishi ndani ya nchi ya kivuli cha mauti, babwiriwe n'umucyo. wanaangazwa na nuru. Wabishishanga wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo ngibyo mu isarura, ngibyo abantu bishima bagabanye iminyago. Abantu bari bicaye mu gihugu Walikuwa naikala ndani ya nchi ya giza sana na kivuli cha bari mu mauti. mwijima, Walikuwa ndani ya bari giza, bicaye mu rupfu, walikuwa tulikaa ndani ya kifo, nta byiringiro, hakuna matumaini, nta cyizere. hakuna kabisa amini. Ariko tugiye kubona Lakini tubona tukiangalia Imana iraturasura, naona Mungu anatuangazia, turasura umucyo wayo, tuangazia nuru yake, umucyo wayo, na nuru yake kabisa. umucyo wayo ni iki? Nuru yake ni nini? Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rimurika Neno la Mungu likiangaza, aho twari turi mu bali mwijima, tulikuwa ndani ya giza, riratumurikira, natuangazia, riratubwira riti natuambia eti ngiyo ijambo ry'Imana. je, neno la Mungu. Kunywa inzoga ni icyaha, Kunywa pombe ni dhambi, gusambana ni icyaha, uasherati ni dhambi, kwiba ni icyaha, kuiba ni dhambi. ngiyo ijambo ry'agakiza. Je, ni neno la wokovu. Umubatizo Ubatizo mu izina rya Yesu ndani Kristo, ya Yesu Kristo, agakiza wokovu mu izina rya Yesu ndani ya Yesu Kristo. Kristo. Namwe muzabona ingororano, Nanyi mtapata namwe Mungu, muzabona isezerano. nanyi mtapata ahadi. Kuko isezerano ari Kwa kuwa hii iryanyu, ahadi ni yenu, n'abari kure bose na wale waliokubali wote bazahamagarwa wale n'Imana. wataitwa na Bwana Mungu. Umubatizo w'intumwa Ubatizo wa natwe mtume, tuba twabatijwe nasi ndiye tulibatiziwa ndani. isezerano Kumbe hii ahadi ariko ni iryacu. nayo ni yetu, N'abana bari kure, na wale walikuwa abari mbali, kure bose walikuwa mbali wote bazahamagarwa n'Umwami wale Imana. wataitwa na mfalme wetu. Abari kure si hehe, Walikuwa mbali wapi? abari kure mu Uganda, Walikuwa mbali huko Uganda, Zaire kure walikuwa zaidi huko yo hasi, kule chini, n'abari muri na walikuwa Musivile, ndani ya Rusifile. hariho bizereye hano Kuna wenyewe wanaamini hapa, ukapewe sifa mu izina rya Yesu Kristo. katika Yesu Kristo. Ubona wakwizera Kuona unaamini, Imana unafuata Mungu. mu gihe abaturanyi Wakati wa jirani bataba batazi iby'Imana yo bigaragaza wajue vya Mungu vinakwenda wapi, bikomeye. baraka ya Mungu. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu ryatuje, likuja kwetu, turi mu mwijima, tulikuwa ndani ya giza, turi mu gicucu, tulikuwa ndani ya kivuli cha mauti, tulikuwa ndani ya kifo ariko rutubose inayotuzingira, habwiriye. hakuna matumaini. Ariko Imana Lakini Mungu itwereka umuhanga, anatumia nabii. aribyo twasomye hano, Vile tulisoma hapa, ibyo twasomye hano vile tulisoma hapa, tugiye kurangiza. tunatamalizia. Uyu ni Umwami Yesu, Huyu ni mfalme Yesu. aha twasomye Hapa tulisoma bakigiye wakiwa wanaenda hamwe saa cyenda saa kuhubiri na kuwa saa tisa na kutakawusha. aho twasomye rero Kwa hiyo tulisoma sasa
umusozi sasa wakishuka mlimani bari kugenda kisha wageni bavuye wanatoka wapi? bari kumanuka umusozi Wakishuka mlimani Yesu yavuze ngo hari aho bari bavuye batashe wanarudia bamanutse umusozi kushuka mlimani bari kuganira wakizungumza. Mwami Yesu Mfalme Yesu maze mtume wako Petro, Yohana, Yakobo wameshuka. Yesu anaambia tuwaambie kabisa mjazaji pale tulisoma anashuka kuwaambia mjazaji mfanye siri, msitangaza, msiseme. Mwana Petro wahoranaga amashagaga Bwana aishi kabisa. aravuga ati nabona nkabiriya nkabice Nyamaza. maze mu mutima akavuga Sasa moyo wako anasema nabona ibintu nkabiriya nkabice Yesu ana vitu kama hivi na nyamaza. yaba ari umuhanda ari kumwe na Yohana Kwa pembeni ya Yohana. yewe mbega umugisha twabonye Ni baraka tuliona. uzafata abaye umufurere Ndio uzafata kufariki bila kwa ndugu kwa vibaya. ya bintu Ile vitu nabibona gacece lazima wale na nyamaza. ibintu tubona ku musozi Kitu tunaona hapa mlimani ni igitangaza ni ishara. ntabwo nzara kuri mesaje Sasa tukia ujumbe. ni ukumwambia Yesu ku ruhande Sasa rwose kwa mfano Petro anawaambia eti mnyamaze msiseme. Petro anasema akifika pembeni anaambia Yakobo ntabwo nabicece siwezi nyamaza. kuba umufurere Kuwa ndugu ni amahirwe akomeye ni heri kabisa. kuba umufurere ni Kuwa igihombo ndugu kabisa ni Yohana we Yohana na Yakobo we na Yakobo. iyi mesaje Hii ujumbe ntabwo nzayivamo siwezi kutoka ndani. iyo nabona ku musozi Siwezi ona hapo mlimani. ntabwo kiyivuye Sasa kutoka ndani. umugore yaramuhebye Mke alikuwa na macha na watoto na mashamba alikuwa na viacha. abonye ibyo ku musozi Akiona ng'ombe ya mlimani anasema eti ntabwo nabicece siwezi nyamaza mimi. byagenze guteze Bwana ilikuwa je? ni biri kutubwira Ili atuambia eti iri kutubwira ibyo natuambia eti umwami Yesu sasa mfalme Yesu Petero anashika Petro na na Yakobo Yakobo na Yohana na Yohana arabazamuka anakwenda nao abajyana ku musozi anawapeleka mlimani. bageze ku musozi hejuru Akifika mlimani juu tukunda Petero waronaga amashagaga naona Petro kabisa alikuwa none urabi atujaye anasema sasa huyu nabii anatupeleka mlimani. bitewe nuko bari bazi yuko Kile jua alikuwa anajua ya kwamba byabajyanye ko byose ari ila kubigomba katika ndani yote ni uzima milele. reka ndabwire neza Acha nikwambie tuma vizuri. zumami Yesu Mtume wa Mungu Yesu zari zarahishuriwe yuko alikuwa anafunuliwa ya kwamba uwo Yesu ule Yesu ariwe Masiya ndiye Mesia. bituma basiga ibyabo Acha vyao baramukurikira wanakufuata. biravugaga Sasa byose alikuwa anasema baravugaga ngo ni ubugingo anasema ni uzima milele. byakoze byose Ila yote anafanya ni uzima milele. byavuze Yote byose anasema ni ubugingo ni uzima buhoraho milele. tugende ku musozi Bali kupeleka mlimani yagiye kutwereka anataka tuoneshe kubera ni ibintu byiza nayo ni vitu vizuri. kubera mu Mana Kwa ndani ya Mungu nta bibi bibamo hakuna mabaya. mbese mu Mana nta kintu Ndani kibi ya kibamo Mungu hakuna kitu kibaya. muri cyo hashobora kubamo ibintu Ndani yangu kunaweza kuwa mabaya nawe hakabamo na ibintu wewe unakuwa mabaya. ariko mu Mana Ndani ya Mungu nta kintu na kimwe kibamo ndani unakuwa ndani. niyo mpamvu Kwa tumwizera sababu tunamwamini tukamunambaho naishi kwake tuzamugwa inyuma tutamweka nyuma. mbese imvugo yaba ari nziza Ile masiri zilikuwa ni mazuri. mbese ukavuga ati niba uwo gusarurwa nzasarurwe Kama niko aga dunia ni yake dunia niko ndani ya Mungu. Bwana tupeleka mlimani bila enda kutuambia. Na hapo ni vitu vizuri tu. Ya kutupatia hapo matumaini. Akifika huko akienda kuangalia anaona ile muda anajibadilisha. Petro anaambia Yakobo, sikwambie tunavyo nakuwa tulikuwa tumekanganya kwake ilikuwa bila kuangalia hapana vile nakuwa ukienda kuangalia wanaona anajibadilisha anakuwa kabisa mzuri sana kabisa sura yake inakuwa nyeusi sana kugeza igihe cyo batagishoboye guhangana nabo mu maso fika wakati hawakuweza kupambana naye ndani ya uso wake ishusho ye irarabagirana kabisa sura yake kabisa inameremeta yera na kabisa na kazi yake bageze inakuwa guhangana nabo mu maso anashinda kuweza kupambana naye ndani ya uso Yesu akawa mfalme Imana yari bwambitse bwa bwiza bwo kwiteka kuimarisha kabisa ule bwa bwiza burabana bwo mu ijuru ile alikuwa na navala kurebana nawo mu maso
Angalia naye kwa Kristo ilikuwa vikinga na uwezekano. Inatuambia eti anaanguka kuinuliwa chini. Anaona Musa hapa, anaona Elia anakufa, anaanguka chini. Oh, nabii kumbe ni Mungu. Petro alikuwa nasema Yohana nikwambia ndiye Mungu. Ona ile uzuri wa mbingu anavaa. Ile uzuri wa mbingu anavaa kichwa. Walikuwa wanalala. Walikuwa wanazungumzana kwa siri. Ule uzuri wa Mungu. Wakirudi wakimwabudu sio huyu. Ndio Mungu eti. Unaona Elia hapa na Mose na Musa pale. Wakingana lala. Ndio Mungu. Petro kwenye kwa lala. Alilala kabisa, tumbo iko chini. Labda Yesu nabii. Sasa acha tuzenga madhabahu. Tuzenga madhabahu tatu. Yako na Elia na ya Mose. Petro anasema eti tajenga madhabahu tatu. Yako, Elia na Mose. Mwambie Yesu anasema leo huyu sasa anataka kuomba sehemu. Sasa acha nikataze kitu mapema. Ile leo nakuja ndani yake. Wakusikia kwa mbingu tatu. Shapeti uje kugereranya na Mose. Nataka kulinganisha na Mose. Mose kabisa wa mbinguni. Wanaambia watu kwa mbinguni kitana. Wanaambia mwamba anaipiga. Walisirani baraka zile. Walisema walisirikisha. Anawatukana uje kugereranya na Mose. Na Mose. Mose alisirani baraka zile. Mose wazee walisirikisha. Anasirika anasema mbele ni bala. Mtangaza Mose baraka ya kulishika kabisa anasirika mbele ya kabisa anataka kutukana mbele ya mbara na nilisha naye. Petro naye anashangaa kama ni vile hapana ninatoka ndani. Ndio uje kunyang'anya na Elia. Sasa ndani nilisha na Elia. Elia Mungu baraka sana ya kuweza kwa heri. Elia Mungu sasa yeye. Habari ukaangalia ni sana kimbia na pita milima. Bara yeye kama Mungu alimkimbiza. Mwanzo mwenga kufanya isa kesho yake kama sikufanya kama sikufanya kabisa sasa kama kuna wangirika ndio kabisa nilikuwa na kimbia mama ndio ndio kujeranya na sasa ninalinganisha na Elia wishaba abasirikali magana Elia alikuwa jeshi abandi ndio kutana ndio kujeranya na mwichaji wewe kisha na mwaji wewe je ndio mwichaji sio mwaji tena mwingi kwa bwana na bwana uzima milele. Mungu wetu ni nzima. Ni wala kulita ntasubiza urushi. Yule mwenye anapiga hata kulipisha ntasubize. Yeye wanapiga para kukubitisha. Anapiga hata sika. Anatukana hata zulana. Wanafanyia vibaya. Mungu wetu tukamata nyuma. Mungu wetu apewe sifa. Niko tofauti na Musabe. Musabe katoto watu wakikusirikisha. Anaweza wapiga. Kama ule anapiga nyoka. Lakini mfalme Yesu walimtukana. Wewe Beelzebuli ananyamaza. Yuko mkubwa pepo mchafu. Anaangalia chini. Inatuambia hivi. Alikuwa kwa tabia ya kuolewa. Yeye kuondoa ndoa dhambi ya ulimwengu. Yeye ondoa dhambi zangu. Wakitutukana naye watukane. Ndio sababu tunamwamini. Lakini kama ni washe unazifika kwake. Sote kufanya kosa. Akisirika unakutana wageuza wanazozana huko. Na watumishi kumbe wanazozana. Ndio. Si mtu. Wale mwenye wanatukana, wanampiga, wanampiga
kabisa kabisa mandevu na kupiga na kupiga maji na kazarau kamili anakuwa hivyo. Mfalme Yesu tu. Kwa sababu kumwamini ya damani Mungu akosi kwa Yesu Kristo. Elia kabisa bani wakushusha moto na ruhusa wa majeshi nenda kulinganisha na bani muwaji. Biblia inatuambia eti sasa sauti inatoka juu mbinguni, je, mtoto naipenda na kufurahia mumutii Petro na Yohana Yakobo. Mungu vinasema ni amen, ni amina. Nasi tunakubali, tutaenda kustadi nyuma na neno lako. Ni wewe mfalme wangu. Wanashuka wakifika chini, Yesu anamwambia pale tulisoma msiviseme fika wakati mwanadamu atafunuliwa. Mitume na Mose eti lakini watu wanapenda kusema eti Elia atakuja. Kwa ndipo tunatazama kidogo mwanzie pale na turudie. Watu wanasema eti Elia anaweza kuja kwanza. Mfalme Yesu anamwambia ni kweli Elia ni lazima akuje kusudi arekebishe yote. Elia anaweza kuja mbele kusudi arekebishe yote. Wandugu, wadada, hii ujumbe tulipokea, ndani ya utaratibu kurekebisha yote ndani yetu, tujiandalie ya kuliwa. Lengo la hii ujumbe, lengo la hii ujumbe, lengo la ndugu Branham, ujumbe wa ndugu Branham na kutuandaa kusudi tukutane kabisa Bwana Yesu. Tukagaruka byose, tunarudishwa vyote. Hanyuma baadaye tunamlaki binastahili Elia akuje kusudi arekebishe kugira ngo agakire byose, kusudi arudishe vyote. Yesu Elia ni ule Elia ni nani? Elia wa Tishubi. Yashuka mbele alikuja mara ya kwanza. Biblia inasema eti asa anakuja Israeli ilikuwa inageukia miungu. Baada ya simama mzima acha Mungu aliye hai atatoa ndani ya nchi ya Misri. Jamani Abrahamu barayeleka Mungu Ibrahimu anaikatala. Amategeko y'Imana barayeleka. Sheria ya Bwana wanaikatala. Mungu anakutupia mgongo. Bitewe na Ahabu na Ahabu mfalme wa Israeli. Eliaza ni mbari umunyamahanga alikuwa anachukua mke wa mataifa. Yezebeli. Hanyuma Yezebeli sasa Yezebeli akicha anakuja na miungu ya Bwana. Ile miungu alikuja alikuwa mingiri mbaraga n'ububasha malkia watu wanageukia bila mbaraga mu bantu inajiunda nguvu ndani ya watu kwa alikuwa mikia au kama zimana nzima kwa kuabudu Mungu aliye hai wanaabudu miungu barangibigirwa mana naabudu miungu abari bise imana nzima wale kwa naamini Mungu aliye hai anafanya ishara babonye Yezebeli analeta wale baraka rafiki yako walikuwa nayo wanalikubali imana baitera umugongo Mungu wanamtupia mgongo jambo imana leti ndio Mungu anasema wengine wanaweka katikati mmoja anaenda kuabudu miungu abandi baje kusenga imana ihoraho wengine anaenda kuabudu Mungu aliye hai hapo inakuja nasema tutawaua kuja kusenga imana nzima abudu Mungu aliye hai tutamuua bahera mu rugabanga wanashinda mahali ya kuwaya banavuga bati wanasema eti ibigirwa mana ya Yezebeli sasa Mungu ya Yezebeli ndio Mungu na imana nzima ndio maana au Mungu aliye hai ndiye Mungu ibada ya hii Mungu wa kweli ni wapi? Wakati kafika inawachanga changa Elia akikuja anakuja anasema hivi anaeleza kwa hapo inatuambia eti Elia
ijambo ry'Imana anakuja njia ya Mungu, anakuja kwake. Ijambo ry'Imana riza kubahanuzi, anakuja njia ya nabii, kuko nabibabwiye kama vile waambia. Ijambo ry'Imana riza kubahanuzi, anakuja njia ya nabii, abahanuzi nabo bakarigeza kwa Mungu. Anakuja unafikia kwa mataifa, kama abagabo nibo baminiza mataifa ndio kama wanaume kusema habari nabo bakarigeza ku bantu, nao wanafikisha kwa watu, bakaboneka kwa wale watu wanapatikana watu wengine, na wanafikisha kwa watu, bakaboneka n'abandi, wanapatikana watu wengine, kugeza no kuri bakadogo, fika kwa wale basi kwa bakadogo ni sisi, sio la jinisa vizuri. mimi ndio kadogo wako nani nikubagezaho, sema na mimi ndio baba bali kusabangi na wafikisha kwenye yenye baba ni mtu walikuwa wazee wetu babagaragaza babonye inshuti, mbese ibyo batugaburira natwe bakadogo sibyo tukubahereza, none mbahereze ibyo ntari, ibyo narenze ibyo tukubaha, nimba gaburira ibyo ntari natangiye kutuzanira uburozi, anaanza kutuletea urozi, abarozi batsindwe, muzirinde uburozi, mujihadhari kabisa na urozi, muzirinde no kunywa inzoga, na mujihadhari na kunywa pombe. nibutse Mbarushimana, nakumbuka Mbarushimana Tombo yaje kutureba tugiye kwambuka mu Rwanda, tumeenda kuvuka Rwanda, baducumbikiye mu anakutana urwo rw'abafurere watusaidia ndani ya kanisa na ndani ya Mshovu, naitwa Nkurunziza, na tuko pamoja naye kumbuka vizuri. Mbarushimana Uruseke tunamgenda, yaraje alikuja, anajua kama tunakimbia kutoka Zaire tunaingia Rwanda, tulikuwa tunakatana kuingia Rwanda, tulikuwa tunaanza kwenda Uganda, tunaambia Rwanda hakuna taa kanisa, anatuhubiria tu inzoga kunywa pombe kabendere kabo, kama watu watamani. iyo mesaje yatubwirije Ile ujumbe ko ku matariki 18 n'ukwezi kwa tarehe 15 kabisa ile ujumbe ndio hapa, inzoga ntabwo twasinyoye, ile pombe kunywa. shimira Imana kuna namna Nashukuru Mungu Mungu apewe sifa. inzoga ni nyigisho, Pombe ni mafundisho mabaya. Elia anamwambia Elia anakuja, Ahaba anamwambia habari Elia kabisa, na mchoko unachokesha Waisraeli. Elia anamwambia ni wewe n'umugore wawe na mke wako ni mwamuruhishi, ni nyinyi mnachokesha, sisi mnaletea mchoko wa Israeli, kwa kuwa ya Mungu kuleta ndani ya Israeli. Wanaenda ubishi, nibushaka kugenda kabla za kukubali twende mlimani, bajya ku musozi, wanaenda mlimani, bagiye ku musozi, wakiingia mlimani, Imana ya Eliya Mungu wa Elia yasubije, abisirayeli baravuga bati anasema hivi ngabo turuvuyemo kabisa, kwa yawe tulitoka Imana ndani Imana ya Eliya hai Mungu wa Elia, bigirwa Imana kwa heri, Mungu tunaitanga kwa heri, bigirwa Imana babivaho, Mungu walitoka kwao, Yezebeli babivaho, Yezebeli walitoka hapo, inyigisho z'ibinyoma bazivaho, mafundisho mabaya walitoka hapo, bagarukira Imana nzima, wanarudia Mungu ali hai ijambo juu ya neno yo mu kanwa ka Eliya, ndani ya kinywa ya nabii Elia. Eliya agarurira ibikuru, Elia anaonyesha vitu kwa mstari, anarekebisha madhabahu, anarudisha nafasi yake. uko niko Branham yaje, Ile Branham alikuja akubwira ko amadini anatuambia masehemu yote walianguka. ubutumwa Ubatizo ni kama mitume, ushadigize tumana mafundisho ni kama mitume. oni Branham Yule yaje, ni ndugu Branham alikuja, Branham yaje, Branham alikuja. Imana yakuchukua Mungu apewe sifa. sana Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo, Eliya agarurira Israeli Elia mu jambo ry'Imana, alirudisha Waisraeli ndani ya neno la kweli.
bafite tubitumira hadi gutekereza muragira isoni Mtoto ana mawazo ya kuwa na kusema atakuwa na haya. Yeye hapaka na haya. nta konsiyasa ye Hakuna kabisa. mutima hana nyina igira Kwa moyo kabisa watu. sababu mutima unagira Hakuna. ijambo ry'Imana rivuga riti Eliya Neno natokea Elia agomba kugaruka anaweza kurudia muri Elisa ndani ya Elisa. Eliya agomba kuvuga mbere Cha mara kwanza na kashoka. muri Elisa Elia wa pili ndani ya Elisa. Elia wa gatatu muri Yohana Mbatiza Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ari umuhuza alikuja kwa mkusanyisho rya kera wa agano la kale na agano jipya. abo musezerano rya Wa kera agano la kale ni igicucu ni kivuli cy'isezerano rishya cha agano jipya. aba rero umuhuza Anakuwa mkutanishi wa kuambia wa agano la kale. Masiya mwavugaga ngo Mesia ndiye huyu. yaje no gutegura inzira za Masiya Alikuja na kuandaa njia ya Mesia. Masiya yaje Mesia akikuja baramuyoberwa wanamuelewa. Masiya mwategereje Anawaambia Mesia mlichunga ndiye huyu. mwana w'intama Ndiye ule mtu mwanakondoo anayeondoa dhambi ya ulimwengu. wone we n'ababwiye ngo Ule ndiye niliwaambia hivi. ushobora no guhambura Siwezi na kufungua inkweto ze kama ya viatu yake. uriya Ndiyo umukurikire ule mumfuate. naho ngiye kwa kumuranga gusa Mimi ni kabisa ndiko kwa kuhambura inzira na kwa njia abo musezerano rya kera wale wa agano la kale ndio wazazi ndio wanabii barabyara wanabikatana babyanze musezerano rishya wa agano jipya baramwakira wanampokea bande wanani abanyamahanga wa mataifa. Yohana Umubatiza Yohana Mbatizaji arakwereka anawaonesha basekuruza wa babakuu baramwanga wanamkatana, abana watoto wanamkubali. Amen. Watoto ni wanani? Imana yarakoze Mungu alifanya abayuda abisirayeli Wayahudi wa Israeli wa kuhani abanditsi waanishaji bose baramwanga wote wanamkatana, abanyamahanga wa mataifa wanamkubali. ubone Eliya Ule ni Elia Yohana Umubatiza na Yohana Mbatizaji. azagaruka rero Atarudia sasa kuko Malaki abivuga kama vile Malaki alisema, na tunamaliza Malaki mwenye ni Paulo na Asome. Malaki. Malaki shairi ya nne. Malaki shairi ya nne tutakuwa tumaliza. Tunataka hata soma. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye utaraje, umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaraje. Uwo ni we uzasanga imitima y'abana n'iy'abantu kugira ngo batarimbuza isi uyu ni Eliya wacu Huyu ni Elia wetu. niwe ni William Yeye Elia Marion Mario Ntama Branham azasanga imitima atakutanisha y'abana mioyo n'iy'abantu ya watoto na wababa, batazarimbuza isi zote isangamie ulimwengu na laana. Eliya yaraje rero Elia alikuja, niwe William Marion ndiye Elia Mario Branham. iwe umurimo we Yeye kazi yake ni wo gufata abana akamata watoto, twebwe ni sisi, imitima yacu mioyo yetu akayisanganya ku babyeyi akarudisha ya wazazi. ababyeyi ni intumwa n'abahanuzi Wazazi ni mitume na nabii. umubatizo nk'uw'intumwa Batizo kama mitume, umubatizo nk'uw'intumwa batizo kama mitume. ameza y'umwami akaba nijoro Meza ya Bwana inakuwa usiku. amen byose Amen. bigarura Yote vimerudishwa kwa utaratibu. Mbatizo kama mitume, uri kubyumva neza umesikia vizuri. ameza y'umwami akaba nijoro Meza ya Bwana inakuwa usiku. hakoreshejwe ifu y'ingano Tunaadhimisha bunga ya ya ngano vino ya yindi na mvinyo ya originali ile kabisa, atari gufata supadidi sio kamata basi ile juu ya atari sukari, gufata sio amajwisi kamata ile juice, atari gufata ubugari sio kamata kabisa ukari wa Hapo ni ifu y'ingano ndogo. ya originali Inakuwa kabisa bunga ya no ngano kuyisuka
gusongesha amavuta ya Elayo na kumfanya kama na mafuta ya Elayo. niyo meza y'umwami Ndiyo meza ya Bwana. agakorwa ryari Na wafanyika gani wanaifanya usiku. Ile ndiyo ujumbe Elia aliturudishia. Ndiye Branham. Wake wasifundishe kama vile Paulo alifundisha. Mudamu w'umwizerakazi Mke wa kuamini ye kwahukana asitengane na mume kuko bibiri kama vile Biblia inasema. Amen. umugabo ntagasenga umugore Kabisa atakuboye gusambana asiache mke wake ila kusharati. kandi n'ubwo yaba yasambanye Na tena kama yeye anasharati abahamya babiri nangwa kuwa batatu na washuhuda wawili au watatu kama walimkamata vizuri. Sina kukamata. Mmoja wawe wawili au watatu. Kabisa uweze kurukuka byoroshye na unasikia kipesi na watu babibonye neza waliangalia vizuri na macho yao, sio macho yao tu. babibonye umungu Wakiangalia hivi wanakamata wacu twaramubiki kwetu, tukamkamata kabisa. Sisi msema alikuwa anaingia kwa nyumba ya wengine na nilazimisha, tunakuwa na mpango na kijana tu wa usisa kwa mkubwa yangu kabisa, ni kaka yake na mwenezaji, tumepanga tutamkamata. Kumbe wake washarati wanakuwa na tulango huko. Tunapanga tutamkamata. Kumbe nyuma kuna mlango anasikia shindo, anashtuka kwa mwanaume. Tunafika kwa nyumba tunashika zamani. Mume mwenye hawezi kusema. Ni kusema bure. Kukamata upende usinyamazie. Wake kabisa ni mabandi sana. Kama kukamata wewe wanakuwa watatu ukipenda unyamaze kabisa. Naenda kuitoa na ile hukumu utaishinda iko hapa. Unasikia vizuri? Mke kabisa, dada asitengane na mume. Biblia halikubali kabisa. Mungu ndiye baraka yako. Mungu apewe sifa. Yesu Kristo. Ujumbe kama tuletea ya kutushia vyote sote kutuandae tunyakue. Hakuna ndugu anayecheza karata. Hakuna ndugu anayecheza mkabumbu. Hakuna ndugu anayekuwa kabisa na maneno ya mizaa na ujanja. Hakuna ndugu mwenye anakuwa na ujanja ile maneno. Wewe tunapata maneno ya mchezo. Hapo tutaongea kwa maneno ya mchezo. Hasa maneno ya michezo na mambo isiyo na mafahamu. Unasema maneno ya ukweli. Amen. Maneno ya ukweli kabisa inajua kushweza vitu vya kusema maneno ya bure na kabisa na mambo ya ujanja na kusema vya bure na kucheka vya bure. Watu wakubaliwe kama tunavifanya, mjue si vizuri. Muige tabia ya Bwana Yesu Kristo. Hakuna hata siku moja unaweza kupoteza angalia leo anacheka bure. Hapana, hakuna dada nikubaliwa. Vile tuliachie wale. Tuliachie wanani? Wale. Tuliachie wanani? Wale tu. Vile vya kuwa na maneno ya bure tuliachie wanani? Wale. Vile vya kuwa na maneno ya bure
kusudi usabe Mama Joy kabisa nitamai wake kama naenda huko Rwanda chumba cha watoto wangu kule Jomba tutara pamoja nasema kama niko vile sasa anakupatia vazi la mke au kitenge cha hakuna ndugu anajifunika kitenge cha mke au ya mke hakuna mume anayevaa nguo ya mwanamke au mke avale pamoja na mwanaume. Mungu aliturushia vyote. Hakuna dada analendela. Ile mabinti zetu wale wachanga wajigari kabisa mabikira, hakuna dada wetu anayeendela. Jezi tatu atakurudisha ndani ya kanisa. Wiko na jitia ndani ya mkaba. Ya mafuta za kuvaa. Ile mafuta za kuvaa. Ashia atakurudisha ndani ya mkaba. Barakile mafuta. Ukazongera kuelewa. Utaweza kuipata. Wamu huko nuchi. Jeki jana. Juna unajua unaangalia. Ndio. Vitawezekana na vitandani. Tatu. Wasaulishe wakulishe. Juri uliwahusia. Anakile mafuta hapana. Inaenda kabisa. Wote kama tarudia na furaha. Sijiko hapa. Tarudia kusanyika. Ile mafuta. Ile furaha. Hakuna dada anayekutana hao ndugu akutane mtu asiamini. Achumbe kabisa mke asiamini. Na tena wao ulishaamini kweli. Shida na kwa ndani bila kusema tunasema bonde ya nilikuwa naona kama inalisema bila kuifanya. Mungu apewe sifa. Ndani ya Yesu Kristo. Ndio, hawa wanakunyanyua hakuna shida. Wakikunyanyua. Hawa wanakusukuma. Lakini usiona pesa zako na wenyewe wanajipeleka. Nikamata basi ningefanya je? Sasa mimi kule ni nani? Kupeleka mnyumba ya kijana ni nani? Walikuwa wanakufunga. Alifanya vizuri kuletea Mungu. Mungu apewe sifa. Katika Yesu Kristo. Ile ndio ujumbe. Branham alituletea. Amen. Atarudia akienda Israeli. Elia atarudia akienda kuja Israeli. Mbele miaka 1000 yanza. Huyo Elia aliyo Branham wacu. Yeye Branham wetu. Ujumbe njema umetameti. Imani amwishuye. Mungu alimufunulia yote. Maana talaka wakati saba za kanisa na ishara saba inamfunulia kabisa kanisa bibi harusi. Bali nasema hivi, nienda nikiangalia Mungu anipeleka mwanga yengine
umugeni w'Imana inanionyesha ariko habanje kuza umugeni w'isi lakini kulikia kwanza bibi wa ulimwengu. abantu bambaye Anaona watu wanavaa wake bambaye ubusa wanavaa Gucci, satuye vile vinayopasuliwa, vile vinakatika kabisa, mwaliko nje byanamye kabisa, mapeka yako nje ijoro hano kabisa, na hapo alishirika lakini hapa kwa umugeni w'isi nasema ni bibi wa ulimwengu ibikomo kabisa, ya kula yo hano na masikio na turishakuri kutolewa n'amashene na ile ibisatuye na pasuliwa bambaye ubusa wanavaa Gucci wakitembea. Na pia kusema hivi nilikuwa naimba, wanacheza zile nyimbo za ulimwengu. Wakati ikifika wanaenda wanafanya kama wanashuka, wanashuka chini, akienda kuona kaona wanashuka chini, anaona anawakosa bagiye hese anaenda wapi? baririmbaga Walikuwa wanaimba wakishuka, wanashuka ndani ya bonde kama wanaenda ndani ya shimo. ariko kuri iyi si Hapa ulimwengu hari abamaze kugera ndio Afrika ntabwo bizabisha Imana itachumisha Mungu, bamaze kugeraho n'amaguru badilisha Afrika na miguu yao. mbese ubwabo bijanye bari kugenda bagenda Wao wajipeleka kabisa, wanaenda bari kwijana hapo Imana bizayigora watakuchokesha kukata hukumu, ariko Imana yongerera agira gahinda anakuwa na huzuni. Ule ndiye bibi nilihubiri, sauti namwambia eti chunga, anaenda kuona mke bambaye efure anakuja na vaa vizuri, mavazi ya kufika hapa na miguu amakanzu meza kabisa na kabisa mzuri, hano ageze hano lobe na hapa anafunga imisatsi ikwiye mu bitangi anavaa vizuri, yitoze ananyenyekeza, abonetse ku mwanya ananyenyekeza kama bikira indirimbo nziza na nyimbo vizuri, bari kugenda ku anatembea kwa mstari abasirikare kama majeshi. ese rero bwiza Niliwaambia abasirikare kama majeshi. mapenda kuna kutubiri Mapende alikuwa natuambia, indirimbo zari yigisha kera alikuwa anatuonyesha kwa zamani, kama nakumbuka, sirikari majeshi mbele. sirikari mbere Amen. bari kugenda ndabasirikare Wakitembea kama majeshi, bari kugenda lakini wakitembea ndani ya utaratibu badakusaburi bila kuwayawaya. umugeni w'Imana Wewe ni bibi wa Mungu, ujumbe kwa nama tuetea na kurudishia yote. Mungu akubariki. ikibana gusaba Kile Mungu anatuomba, kubira Imana tuti nikwambia Mungu eti Imana duhereze Mungu tupatishe, tuwezeshe kura ku jambo ryawe kuishi ndani ya ushobora kudutegura shida, kutuandaa natwe turi umugeni tukiwa bibi kabisa na stahili. gusaba Imana Unaweza simama na kama Mungu, duhaguruke gusubiza usimame na tuombe, useme eti Imana izatumbira Mungu uje kuniambia, nagusabye kuomba eti uzungumze na mimi. none ndagusabye Sasa nakuomba ili unazungumza nami, niwezeshe kuishi, imbaraga n'amavuta nipatie nguvu na mafuta nyingi, ngamire muri ubu butumwa nidumu ndani ya hiyo ujumbe, imbaraga nijaze nguvu, abatura mu ndirimbo za tuongoza mu nyimbo ya pole, tuabudu Mungu.
Kanisa lake naandaliwa na neno la Mungu. Na wewe Mungu kwa neno. Tutakutane. Kuna lawama au taka. Tutatembea pamoja. Tena baadaye sote kwa sheria taomba. Kuna anaanzisha mkutano. Atakuja kwa kukomesha. Watu wa